Kajing pule naga gospel Lukas kalanong kaba arpeu wei kadekot arpeu hado arpeu pra. Haba pio i balakerkut ya ke Jerusalem daki kenhun sipai. To tip ba on sa penjat ya ka shen. Te kito ki badan ha Judea. To kin pet bak shalom. Kito ki badan ha po kanong ba. To kin pet ya. Bat kito ki badan hanong kendong. Kim day ban lay pai siya kanong ba. Na ba kine kilong kisni jang kakapot. Ban pen urlong ya kajintang. Kordet ya kikentay kibapun kon ne ay buy hakito kisni. Kajing sipa bakraw kan wan hiar halor kari. Bat kajing bitar ublay halor une upay kumre. Don giban kelon da kawait lang. Bat ya kiway pat on ring meraw siya kiri baro. Ijandel kin sayurot ya ka Jerusalem hadu pandakot kaya jongki. Ondon gidak kishin hakasngi ubnay bat kiklur. Haka pertai kiri baro kin salang aman sem kat. Da kajing tiang ya keduriaw kabakar ho bat ya kijing at pelung kiba berten. Kibriu kin sayap ler da kajing tiang bat kajing siir ya kata kapan saja halor kapertai baro kawai. Ya gibor jang kabeneng on sapen kiwin hangta ukun ubriu un sapau un wan hauloo da kabor ba pat kaburang haba kine ki ei kisdam banjia dos ngau shine pat dos ngau kemen namar kajing pen im jangpi kalajan kakdien ublay ujisu ulamaham syapang kidak jing kiwin kiban mi hasyua kajing wan pai jong u da gabakentu ban long kibapet ngor pat kibadap jing ngej hapedeng kijing huri hura kumta kat ba ngiyat lengba kijing bam dikena ha kajing im lawer yangi ban long kibadap da kijing kermen pat ban pennek ya kajing shania jongi ha kijing kular barwe jong ublay kublay